Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze ubwo bise amazina abana b'ingagi ku nshuro ya 20. Ese amazina bise abana b'ingagi ni ayahe? Ese abana b'ingagi bishwe amazina ni bangahe? Gusa ibi byabereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, niho bitiye amazina abana b'ingagi. Ibi tuvuge yuko turi buze kubirambura mu buryo burambuye, tukababwira ese aba bana b'ingagi bari bangahe, ese amazina babise yarangahe, ese babise amazina atandukanye cyangwa babise izina rimwe. Bivuze ngo rero ibingibi turaza kubigarukaho. Turaza kubabwira amazina, bivuze ngo ni ibintu bibiri. Turaza kubabwira amazina, ese izi ngagi ni zingahe, ese bazise amazina amwe. Reka tuhite dushoka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri, aho abagabo batatu bafatanwe intwaro. Ubwo mwino santere ya Nyamagabe ahantu hazwi nko muri Miyo mu Kanyogori bahasanze umuntu yapfuye. Gusa hari abasore bafashwe bafite ibyuma bakaba bagejejwe ku murenge, ubwo bakekwa kwica uno muntu basanze aryamye mu muhanda. Gusa bavuga yuko nababazi b'inka naho bahuriye none murambo wa nyakwigendera, kubera yuko ubu bari bagiye kubaga inka mw'ibagiro. Bivuze ko rero naho bahuriye nawe, bivuze ngo nimba ibi byuma bikiri bishyashya kuko bimeze nk'ibyuma bibaga inka, mu gihe bavuga yuko babiguze muri rya Rubondo. Muri rya Rubondo ni ahantu bagemura inka, abantu benshi ngira ngo murahumba cyangwa abamwe murahazi. Bavuga yuko rero ibo naho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera. Gusa batangiye gukora iperereza kugira ngo barebe nimba ikintu cyaba cyamwishe cyangwa yaba yishwe n'iki. Gusa basanze nyakwigendera nta gikomere afite, nta nkovu n'imwe afite. Gusa bivuze ngo aba basore bagizwe abere koko, bahita babarekura bajya mu nshingano zabo nta n'umunsi bwije. Gusa ubugenzacyaha bwo bwatangiye iperereza kugira ngo harebe waba wishe nyakwigendera. Abaturage bavuze yuko nyakwigendera yari umuturage wari wimukiye mwa kano kagari vuba, ubwo nta n'amezi 3 yari ahamaze. Nabo batunguwe no gusanga yapfuye. Ni mu gihe aya makuru abaturage aribo bayamenye mbere, barangije bahita bahamagara ubuyobozi kuhagera buca cyane. Nabo bagabo bari bafite ibyuma buhita bubabitse, ndavuga baba bataye muri yombi kugira ngo bakore iperereza. Basanze ari icyaha kitabahama, barabarekura. Bivuga yuko abaturage bavuze yuko uno mugabo yari ahamaze iminsi itari mikenya, ariko ntabwo yari ahamaze igihe kinini. Gusa nabo batunguwe no gusanga yapfuye. Gusa bamwe bavuga yuko uyu mugabo nta muntu n'umwe bagiranaga gahunda, yari umuntu uraho, nta kintu yavugaga. Gusa yavaga mu kazi akaza agataha. Gusa avuga yuko yakoraga akazi ko gucunga ishyamba hano ku Kitabi. Bivuze ngo yari umugaride w'ishyamba, kwa kundi abantu baba bacunga ko n'abantu bajya kwangiza amashyamba bacunga inyamaswa. Hano ku ruganda rwa Kitabi ngira ngo bamwe murahazi murahumva. Niho rero yari umugaride, yavaga mu kazi kiwe akaza akaryama mu gitondo bugacya yongera agenda. Bivuga yuko rero ni umugabo utasabanaga n'abantu cyane. Reka amakuru yacu tuhite tuyerekeza mu karere ka Rubavu mu murenge agira murenge n'uwuhe, mu murenge wa Karore n'umurenge wa Karore, aho abagabo 4 bakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa, bikamuviramo inda yari atwite ikavamo ku mugaragaro izuba riva. Ubwo basanze uyu mwana w'umukobwa yari atwite inda y'amezi 3, iyi nda yavuyemo. Gusa ngo umukobwa yavuye gukama biranga my friend. Ariko abantu barihaze. Abagabo bangahe ku mukobwa umwe? Ese mubona umukobwa ari imashini, mubona umukobwa ari icyuma? Buriya rero abantu ntago bashyira mu gaciro. Ufashe umwana w'umukobwa mugiye kumujyaho muri 4 musimburanwa. Uziko wagira ngo uziko mugira ngo abakobwa mani buriya nabo baremye mu cyuma. Ira ni plastique my friend. Rero baba we mwebwe babafunge n'urufunguzo barufunge. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangira Etseri yavuze ko umuntu wese uzakora icyane gisa nacyo wese azatabwa muri yombi agakurikiranwaho ibyaha ashinzwa. Bivuze noneho iki cyano no gishobora kukugeza ku gifungo cya burundu. Wishe wari mu nda ndetse na nyina, ntago nyine asigaye amahoro nyine tu wamukomerekeje nyine. Ibyo birumvikana. Mu gihe wafashe umwana ku ngufu bagukatira imyaka 30, umwana w'umukobwa byamugizeho ingaruka, bigakatirwa igifungo cya burundu. Nase ubu ngubu noneho ntago byamugizeho ingaruka.
ibi turaza kubigarukaho. Ese aba bagabo bafashwe gute? Ese ninde watanze amakuru? Ese umwana w'umukobwa yavaga he akajya he? Ese bari babyumvikanye? Ese yakoreraga amafaranga cyangwa bamufashe ku ngufu? Ibi turaza kubigarukaho rero mu buryo butandukanye. Niba ari bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mugiye kubona umwana makuru nitwa Kidasamura, urwego rwagote bakora rugakonkoma. Nongera kubifuriza weekend nziza. No munsi turi ku wa gatandatu, abanywa agacupa kwabo mukamwe mu rugero, abadivaniste muri gusenga Imana ibahereze imigisha kandi ibyifuzo byanyu musengera bisubizwe. N'abantu mwese mugiye gutangira weekend, abagiye Gisenyi bagiye kuryoshya, Imana ibarindire mwayo mazi ya Gisenyi. Bamwe mujye mu bwato nibwibirike, bivuze ngo Imana ibarinde aho muri hose. Nge nk'abanyarwanda mbakunda kimwe, kubera ko twese Imana yaraturemye kugira ngo dukundane, kuko nge maze kubona yuko ubuzima ari ubusa kuva aho Gogo yapfiriye. Abasitari benshi bari kuzamuka bakahita bapfa. Gogo yarapfuye, dore Imbogo yarapfuye, Pastor Theo yarapfuye. Bivuze ngo rero ngewe ikintu nkora ubu ngubu ni ugukunda abantu bose, nkabasanisha, nkabahereza ibingana, ndetse nk'abanyarwanda buriya rega kora subscribe n'ubundi tuzapfa. Rega buriya ikintu nyavuga ati n'ubundi tuzapfa. Kora subscribe basi, uzanapfa uvuga ati nibura hari umuntu nafashije, ku buryo nyine uzabona ubwami bw'ijuru. Bivuze ngo abantu bose ntabwo ari uko tuzajya mu ijuru, ariko iyo koza akantu katuma Imana nibura ivuga ati nibura kabisi umwana akwiye kujya mu ijuru, buri ugomba gukora akantu katuma ujya mu ijuru. Ushobora kuvuga ati ngiye nisanishije n'Imana. Murabizi ko yari kuwa gatandatu no ku cyumweru mba ndi mu gakiza, mba ndi mu mwuka, mba ngomba no gushyiraho ijambo ry'Imana, mvugira ngo amena. Kubera ko ijambo ry'Imana buriya muri Bibiliya, Luka umurongo wa 15 haranditse ngo buriya Imana yaraturemye dushyira ku isi kugira ngo dukundane ndetse tunabane neza. Tugeze ku isi dutangira kwikorera ibyacu, aho Imana ivuga ngo mugenzi wawe, no kuvuga ngo ubaha mugenzi cyangwa kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu gihe abantu b'iki gihe ibintu batajya bikurikiza cyangwa batajya babigendera. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ngiye kurambura za ngingo 3 nababwiye ku kiganiro kindi ngiye gushyira hanze. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha. Ariko nimba umva ntacyo bitwaye, kora subscribe. Nimba iki kiganiro wagikunze, andika muri comment. Nimba utagikunze, andika muri comment. Rero nimba wakurikiranye no video paka irangiye, ndabizi ko wamenyemo byinshi bitandukanye, ndetse ukamenyeramo amakuru aba yiriwe avurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo mu kanya hari n'ikindi kiganiro ngiye kubashyiriraho cyo mu gihugu cya Uganda. Ngeze mu gihugu cya Uganda buranahuriyeyo na byinshi cyane. Mu gihe naringiye kureba Gogo nahuriyeyo na byinshi cyane. Gusa turaprodinga turuhe umuhungu wanjye, ndavuga umuntu unyeditingira, ni umukozi dukorana ubu rwose ari mu kazi gakomeye cyane, arimo areditinga. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire. Nishimiye kubana namwe.